Pozdrav svima, došli u moj novi video. To svi govore. Dakle, danas ću vam pokazati drugi dio What's in my bag, ili ti šta se nalazimo prvi. Dakle, trenutno sam snimala jedan video, bila sam u DM-u prije nekih 10 minuta, da 10 prije 1 sat sam snimila video kad sam bila u DM-u. Onda sam se počešljala, uredila, našminkala normalno. Osim što vidite, ovo nije moj serum, nego stojim kraj prozora samo zbog svjetlosti, tako da to je sve radila Tanja Medić, ja mislim se tako zove. Kada počnemo, dakle, ne smijemo to uljepiti puno, ona ima kao... Ovo je tu, tako da to može se otkačiti, ali ja se to neću micati. Kada je otvorite, ona ima još jedan džepić ovdje i skroz je unutra pink, a ovdje van je kao kakice. Kaki boje. Evo, ajmo krenuti to dok čuda što viri. Dakle, ova prva stvar inače što nosim za čistiti naočale za sunce. Inače imam ovu kutiju, ali to mi ne stane u ovakvu malu torbicu. Tako da... kutija. Naočale za sunce. Ovo su jedine najbolje naočale koje sam ikad kupila. Odnosno, srednje. Inače sa šiškama je ljepše sve, sad sam ih pomakla i mi smetaju dosta. Ogledalo mi je puklo, nažalost, danas sam ga ja satrala, sam bila živčana ko nikad. Dakle, ja sam ih satrala samo ko palila šakon. Pružat sam za malo, živa sam ostala. Ogledalce, najdivnije. Ovo je starinsko. Neka padne žičana sam, rekao sam. 50 punica. Račun iz... kako se zove Dema, iz Bulgarije. Ovdje imamo kao ovo za skidanje šminke, ovoj korpici ovdje. To je neke svačice. 5 kunica. Onda je bilo malo ogromna kao četka za obrve. Essence, ja mislim se tako zvala. Dakle, i ja sam je normalno kako sam je uštrila. Bila je sve manje i manje. Dakle, ovu sam kupila u 2. razredu, meni se čini. I u 6. razredu sam je potrošila. Ima kao malo drugačiju četku kao svih. I fenomenalna moja četka. Pošto sam je kupila jednu bolju i olovku za obrve veću od ove. Ovo je bila malo manja, ali ćeš na. I bolju ima kao tu četku. Onda slijedi ova maskara, Essence. Dakle, u broju nigdje ne pišem. Valjda nije niti u jednom broju. Dakle, vidite kako izgleda. To sam točno sada kupila prije par sati. Prije 2-3 sata. Dakle, vidite kako ona izgleda. Dakle, fenomenalna maskara. Ne odvajam se od nje. Onda ovo Coca-Cola labelom. Dakle, miriše na Coca-Cola i ako to otopite dobit ćete pravu Coca-Cola, vjerujte. Danas sam stvarno smotana. Nekako fenomenalni bol. Ima i okusom i naran. I ovdje da maskara Essence. Drugčiju četku i malo bolju. Ovo je prve. Tako da to je bilo to What's in my bag. Ćao.